Ya, Banci Karina Kam Kundul. Muhammad Ban Banta Krina, khususnya Kam Kalimbubu Simpora Sindra, BGP Kalimbubu Boras Puang, Jenda Sirjabu Boras Simpo. Dari Jenda bacakan kami karena gamat Simpo lebih. Ginting Mergana isi gelarna karena jendela tertulis. Pangihutan Harahap. Arah ginting lebih, arah ginting. Namaku Ardianus G. Ginting. Enggak, jujur. Berikut Simupus. Ya, apa ikam si mewakil saya tedis kam? Apa ikam jelmana? Apa ikam si mewakil saya tedis kam? Tedis. Iya. Enggak, tandai kami. Berikutnya Yahya Arahab. Ras Maimuna kayak kenen deh. Hasibuan Kutana Sidumpuan. Engkau setandai. Engkau berikutnya Pejabukan si Pejabukan. Tenggeng Ginting. Ras Nemani Berusur Bakti. Kutana Pasonin. Enggak tandai kami. Berikutnya Bapak Nande Alexander Ginting Bangun Mulia. Tedis kam. Tedis. Iya, bagai kini nampo, ada empo bagai kini ya. Enggak. Bujur. Berikutnya Nande Bapak Suranta Ginting Strip Israh Berusur Bakti Kutana Takengon. Apa ikam jelmana? Kamkang gonya. Berikutnya Senina Ngerana Irwanta Ginting Bangun Mulia. Apa ikam jelmana? Tandai kami. Berikutnya anak berutua almarhum Guna Perangin Angin Kutana Kuala Serdang. Apa ikam semua kilisa? Ya, tandai kami. Berikutnya anak berusi Ngerana Masa Perangin Angin Kutana Pasonin. Ya, bujur. Berikutnya anak berusi Menteri Arih Singarimbun Kutana Laut Tepu. Apa ikam jelmana? Dapur. Anak beru Menteri Dapur. Berikutnya Senina Sebakat Tutup Edi Sahputra Ginting Kutana Bangun Mulia. Enda jelmana. Berikutnya Pengulu Edi Sahputra Ginting Kutana Bangun Mulia. Kamkang jelmana. Gelarku Immanuel Cimbering Meliala. Berikutnya Simupus R. Mulia S. Maliala. Ulas Pada Waspada Sembiring Meliala. Kutana kosong. Jakutandu. Apa Kamkang? Ya, bujur. Berikutnya Bapak Nande Senja Meliala. Apa ikam jelmana? Berikutnya Nande Bapak Agus Meliala. Apa ikam jelmana? Kamkang gonya. Berikutnya Senina Ngerana Daniel Sembiring. Apa ikam jelmana? Daniel Sembiring. Ya, tandai kami. Berikutnya anak berutua Agus Ginting. Tinder kamu tedis pakai gede Krina. Berikutnya anak berusi Ngerana Salomo Ginting. Berikutnya anak berusi Menteri Oston Kaban. Dapur ya. Senina Sepakat Tutup Daniel Sembiring. Apa ikam jelmana? Atau si mewakilisa? Ya, tandai kami. Berikutnya Pengulu Salomo Ginting. Suruh Bakti Kutana Kutambaru.
Tunjuk tangan aja kam. Tunjuk tangan kamu permen. Permen kami Ria Ukur, tunjuk tangan. Ya. Ya permen aja permen. Engkau tandai kami. Jendang ya. Aja pai kam jelmana. Jodoh ngang. Oh we. Oh wes terserah dai. Oh si mupus kutroh kawe. Oe telu si diadati. Pertama Ria Ukur berusur bakti. Kedua Mariani berusur bakti. Ketelu Riana berusur bakti. Oke si mupus. Poltres Surbakti. Strip. Almarhum Cawiriata Beru Ginting. Kutambaru. Weh, lanari almarhum membagi. Weh. Engkau berikutnya. Nande Bapak Nande. Mulia Zaman Surbakti Kutana Kutambaru. Apa ikam jelmana? Zaman Surbakti. Mulia Zaman Surbakti di Kutambaru. Apa ikam mewakili Candela J? Enggak tandai kami. Berikutnya Seninang Rana. Minpin Barus Kutana Tanjung Langkat. Apa ikam jelmana? Anda laruh kam semua wakili sa? Enggak. Tandai kami, Minpin WP tandai kami. Anak berutua, Maringan Sembiring, Kutana Pertamina. Enda jelmana. Aturangkus tandai Krina. Berikutnya, anak beru Singrana, Jiwa Ginting, Srip Suranta Ginting, Kutana Gang Duren. Apa enda jelmana? Belakang. Enda jelmana. Berikutnya, anak beru si Menteri. Agar hari jelmane. Maulana PA. Oh, aku jelmana. Enggak, Weh, engkau enak tandai jelmana. kami. Weh. Berikutnya Senina Kubaka Tutup. Sekolah Surbakti Kutana Penungkiran. Apa ikam jelmana? Entah pesi. Enggak. Berikutnya Pengulu. Nuria Bangun, Kutana Namon Cengke, aku sendiri. Ya, bujur Manta Krina, karena engkau bacakan kami karena kamat. Rasrud, Pasran Marga Silima, Kecamatan Salapian. MK Sada Tahil Rp140.000. Sedangkan Sada Serpi Rp14.000. Jadi Cipedalan pertama MK Benamas 4 Serpi. Jumlah senna 56.000 tambah sada dirham. Iya, engkau sikap Pengulu. Ya, enda pinggan pertama sekali dalan telu pengalonia sekali dalan mana bagai? Oh, engkau tebusi, engkau bahan amplop ya berarti. Enda pinggan pemenang. Engkau ujian dah lebih si pertama. Kalau kan dukrina rapingkan ni takangin dukrina. Teruskan duku ujung. Weh buat 2 amplop na. Tadi ngebas si terdo. Weh. Berikutnya pinggan si kedua. Iya. MK Ulumas 4 serpi. Senna 56.000 tambah sada dirham. Telu pengalon sekali dalan. Enggak. Nomor 3. Ini nomor ini. Nomor 2, dipasnya nomor 2. Nomor 2 kena tama. Bukan yang kena. Ya, endar dalan pinggan si kedua. Ya, alo kendu kam si terdo. Terus kendu. Sege balikan ke tengah buat 2 amplopna. Tadi kan si terdo terus kendu pingganna. Berikutnya pinggan si ketelu. MK Batang unjukan 6 serpi jumlah senna walau 4.000 tambah 1 dirham.
Ya, nggo sikap pengulu. Ya, teruskan dulu karena pinggan si ketelu. Ya, mulihkan pinggan, maka masuk kita pinggan ke empatkan. Maka kari 5 kali pinggar dalan. Ya, si pempatkan. Yang keempat tahil. Jumlah sennya 560.000. Ia telu pengalon serahkan dulu. Nggo pengulu, nggo yakin? Nggo. Nggo. Ya nggo di pengulu je nggo yakin. Ada nggo yakin nggo. Karena jumlahnya agak mbelen nih, pinggan kelima kan karena persada ya 5 pengalon. MK singalo bere-bere, perkempun, perninin, chicken, sada, 2, 3, 4, perbibin. Oratin dulu be singalo bere-bere, karena kam sukut sebati. Ya, jadi bocor katakan kami lebih man pengulu ras marga selima, enda singalo bere-bere, sehingga tertulis menurut tabel marga selima bas kecamatan Salapian, man kampung kami singalo bere-bere. Gua pengen itu. Oh, ikuti tabel saja. Pagi kali dah kami terbeluh kerah kali bubu kami surbakti, adilah kami tambahi kami ruang-ruang nama bagai. Ya, bagi bas tabel saja nina kali bubu singalo bere-bere ginting bergana. Ya, pada landu, serahkan dulu. Enda 5 pengalon, enda pinggan penutup. Jekari lanari mulih pinggan ko taring basi terdo. Berikutnya kari balutan saja. Ya, seterusnya pengulu. Ya, seterusnya berikutnya si ke-10. MK buka-buka. Jumlah sennya 42.000. Nomor 10 buka-buka. Sekali pedalan dulu tendu atau kumpulkan dulu be? Kumpulkan lebih. Ada bagai buka-buka kau persadaan dulu. Berikutnya si ke-11 Bapak Nande. Bapak Nande. Sekalian aja kari. Ya, engko pengulu. Bapak Nande engko teluna. Engko. Berikutnya Ikur Sabe. Ya, engko sikap pengulu. Berikutnya si ke-13 Senina Baka Tutup. Ya, engko pengulu. Berikutnya si 14 kan Pertudungan. Sena 56.000. Kayak nasi tengah apa kalian dah kampil. Kalian dah lebih. Pekam kerana lebih kamu sita. Wah. Bas surah kami. Mustabin lagi ya. Ya, bantu lebih cakap kamu tinggal rumah. Ya, Ya, kali bubu kami Pandia Mergana Rikudas Temandu Sedalanan Kerina Enda mendate anak baru kami bagi pea anak baru menteri Indu Kujabundu guna nahkan pengalon perjabun kempudu tah pe bre-brendu mama senang meriah nge ukur ndu kali bubu. Iya. Iya. Ayang godong. Ay kuakap jimpo kita jimpo iya. Ola kita tadis. Jimpo. Oh. Iya, jadi nggo dung si duduri kampil rasi sapen. Ay kokap ay bas sadenda
kam merbelas nandangi puang ta. Stabi dengan Muhammad ni kami nandangi kam puang kami sembiring mergana rikuras temandu sedalanan ijangon dari tangkas sidahdu ngumenel dalan masyarakat raja erkendangkan dungi peradatan perjabun beberendu entah kempundu ningko sekali ibas bernyina ekap beberendu sintua riah ukur berusur bakti begepe ras beberendu sin bertelu Mariani berusur bakti begepe beberendu entah kempundu Riana berusur bakti. Jadi basinda puang kami emindo kami alumu terhukur labu enda stuna karus-karuskan kami tapi enda stuna situasi pas kami rikut beberendu tapi kempundu rikut kabras kami pe anak baru menterindu karena mergana makani kami mindo oda kam tama kupusuhndu karena perjabun beberendu tapi kempundu teluna beberende sekaligus yang ada kulbendu labu hati kami kurangi kehamatan nanangi kam tapi begenam kali bubu kami meriahlah ukurdu kari kerina pang kami sembiring mergana rikut teman sedalanan ijai bas dungi peradatan perjabun beberapa ras kempundui ersada lah kam jingalo kenca karena tukur dungi perjabunna begem koap ning kami man bandu kampung kami lagi basi gua panindu mang meriangi kurnu ngalo ke sesura beberindui tapi kempundu niku sekali Oke, ya, lagi man bandu kamana kami raskila kami, ya, enda resada kita nak kenca karena tukur perjabun dunaku, tuluna kam, bergandengan tangan kita. Oh, ya. Ya, jadi berbagai puang kami ijang gosih pengalun kena perjabun perjabun beberin utah kempundu basi indah mindo kami alum terhukur embarin dulah kami karya anak buru menterindu berikan dulah pasu-pasu kariman beberindu sindungi adat perjabunna bagaimana kau ni kami bujur lagi basi indah mau kami banci surat kejabu kami puang kami. Ya, siurin nisab kita rah kampil. Kokap, go banci kita ka reh kujabu singalo chicken. Ya, lagi stabil dengan Muhammad ni kami bandu kali bubu kami. Ekap tambar mergana, bagun mergana setelu kuta, serapit Tanjung Langkat kuta baru. Lalit kami gulatna. Jadi basinda ayah mindo kami alum terhukur man bandu kali bubu kami tamar malam mergana ija karena perjabun uberindu entah kempundu 3 tahun silepas tapi enda dengan tersekan kami karena tukur pengalondu ibah perjabun buberindu maka mindo kami alum terukur ulah kal tamar ukur-ukur sangkut enda karena situasi karena kami anak berundu karo mergana rikut ras beberendu si nggo iar jabu 3 tahun selepas lengah kami singet nanai kam kan bubu kami bas
tengah-tengah jabu kami, kam sama malam mergana. Maka basinda ulah kal tama-tama kurundu sangkut, dia melawan seken kami karena peralatan perzabun berindu, meriahlah kali kurdu ngalo kenca, kam kali bubu kami sembiak senina kerina. Begini kak ni kami. Jadi gapa nindu kam kali bubu kami. Ngombe sada ari hindu je kerina guna ngalokan surah-surah kami anak berundu karena perzabun berindu. Enggak sada. Ya. Lagi mari raduka kita nak kencak kerina bergandengan tangan kita. Ya, lagi ada yang gosuh pengalun kena perjamuan berindu, berngisi sendah, jadi basinda. Mengumenda kami surut kucabu kami, kali bubu kami. Ya, lagi. Sabi ini kami memandu kalibu kami tamar mergana rikuras temandu sedalan kerina. Ija wes suari indah dengan kami suh ke tengah-tengah jabu undur kendangkan. Dungi adat perjabun karena berindu. Maka basi indah mindu kami alumut terukur ulah karisakut ukur tu. Kerana dah kamkin sehingga damat landung ida kerana kecibalan kami anak berundu begitu ras berindu sehingga manteki perjabun na 3 tahun selepas tapi indah dengan mendah suh kerana tukur perjabun nandangi kali bubu kami basi indah mindu kami alumut terukur ulah kari itak takindo kerana pengalondu saja ngancap basinda ersada kata berindu sindungi peradatana maka endam kami ngadap ke jabundu basinda memeriah ngukur ngalukan cakal bubu kami. Iya, lagi mandu kamu anak kami sekira kami mari raduka kita bergandengan tangan endam tanda kini sadanta. Ya, lagi memang membaca kami surut ke jabu kami, kalibu kami. Ya, ya. Jadi turang berindu jabu memeriah ngukuken ngalo sa aku pelo uloh kadang raningan lagi stabi ni kami menandangi kalbu kami ginting mergana ginting babu batang nariku ras teman sedaran kerina sepemberen seperibadi sepengalon ijinda ngadap kami kulul bendu kali bubu kami kondangkan dungi peradatan perjabundu karena sehingga berita ku kam 3 tahun selepas engkau berindu jabukan pada masih indah kali bubu kami sehingga mata nungi dah kecuali kami anak berundu karmergana begitu perdalan gilu berindu yang gak jabu duwe tapi lah kami resiwet dengan bandu kami kali bubu kami
ulakal sangkut ukur kali bubu kami. Ibahwari si sendah dengan kami, si ngadap ke tengah-tengah Jabundu. Mindo kami betul-betul. Ersada kata kapag nangalo susura beberendu sindungi mataki perjabunna pagim ko ni kami nandangi kami kalibubu kami kinting pergana. Pasinda kalibubu kami. Gapangin dan Indo iba susura kami dengan pengalun tukar kendungi peradatan perjabun beberendu memeriahkan dah ukur ngalukan sa. Oi, jadi dia melawan tapi endam silampasna tapi pengharapan kami ija dah kamkin ada yang bersada rindu ngalukan pengalun perjabun beberendu bersada kata kalah kamkari mereka kata pasu-pasu nandangi beberendu si telu manteki perjabun dungi peradatan lah pas berisi sendah bagi piras ember-emberindu lah kami kari anak berundu bagi mengkakap ni kami man bandu maka mengkubansi sekan kami kalian bubu kami ya jadi mari aku resada kita bergandingan tangan kita radu nak kencan lagi kalian bubu tak. Ijang gosuh kena tukur pengalundu nanti dungi peradatan perjabun buberindu maka pengharapan karim ija kari aturkan anak buru kami anak buru menteri Indu karena rebelas guna mereka kata pasu-pasu ulah kami lupa yang barin lah kami pe kerina anak buru lu bagaimana kok ni kami nanti kami bubu kami jadi basinda mengeminta kami banci suruh kita langsung bubu kami kalian bubu kami enggak ya bujur bagi si salami kali bubunta. Ya, manbandu kam anak buru si kelengi kami, begitu kam anak buru tua, anak buru singerana, anak buru menteri, rikur anak buru singukuri, begitu nanti kam turang kami sirmbah kulau, rikur teman dusa dalan kerina, ija anak buru kami enda reh kami ngadap ku tengah-tengah Jabundur kondangkan dungi peradatan perjabundu basinda labu terlepas idah ibas pengarak-ngarak ndu kami kali bubundu basinda kali bubu kami perlebih bujur lebih ni kami man bandu sajangan sa ibas pengalundu kari sekon kami nanti kami anak buru kami rikut teman du sedalan kerina ulah karir tak kena maka begini ku ija permendue ngomenda seuh tandung ida telu ya sindungi adat ngome tersada kempunte nandangi pejabukan maka basinda mindo kami man bandu ulah kari tatakindu gua makana bagi kalban kalimubu kami atendu tapi ja kecibal kami kalimubu ndu rikut eras permendue si manteki perjabun nape ya rekidauhan kerina maka bas pasinda endam makanggur sada ka arihna endam persada arihna gelah ndungi perjabunna maka
meriahlah ukur kali ngalo kenca bagi kau ni kami manbandu kami anak buru kami anak buru Singrana bagi peras anak buru menteri jadi basiinda gua angin dapat kami gulatna ati kami dah kamkin perjabun permenduenda nandangi bibina sirmah kulau esuh taning indah karya saja kecaman bandu kami anak buru kami anak buru Singrana anak buru menteri mabancing sekaligus berikan kami gua kap nupal banci oh ya Iya, jadi gua banci sihkan kami Bung Kila. Enda anak buru tua, anak buru Singrana, rasa anak buru menteri. Go iya. Gua kap gua banci sihkan. Enggak. Iya. Iya, jadi engkau banci kasihkan kami nandangi turang kami, Bung Kila. Iya, apa ikam kerina kam turang kami. Iya, gua tukang potong, gua dong. Iya, gua kap gua banci ogendu nendu. Endang ko meriah ukur kami turang walaupun kami hak kami kami turang bujur. Ya lagi bujur turang saja. Puang kami senang meriah kam ngalo kenca bagai akap kami. Iba sadenda kampuang kami. Ngobanci sekan kami puang kami. Ya radu mere kam kari ngo kari iya tagangina kari maka pula Hindu. Iya ngobanci pulahi pengantin teluna ngobanci pulahi. Ya mama silih kundari ngetendur belas tabas panggung du kari kam rebelas. Bas panggung du kari kam rebelas. Ya bujur ngobanci salami kam saja siarah depan nyala misa kita siarah belakang surut kita ke belakang. Karya di salam-salaman 6 kali ke kari salaman cukup sekali saja. Iya. Kam kalimbubu kami kam singalulumas. Ikutenna kam surbakti. Krina kam sinila sembuyak sepengalon separibanan sepemeren. Rehate kami ekam nehken karena pengalondu. Ibasa denda uga panindu kam kalimbubu kami singalulumas. Enggo kam sikap krina kam kalimbubu kami. Bujur bas kam kalimbubu kami kam singalo perninin setepu. Buah diken ikutenna. Krina kam sinila sembuyak sepengalon sepemeren separibanan. Uga panindu mama silih kami enggo kam sikap krina mah. Iya bujur, bas kam karena singalo chicken kaca ribu ikutan na ugapan indu silih, ngokam sikap silih. Iya ngobanci sekan kami karena kampler sisa penandangi kam kerina kalimbubu kami. Iya era du mereka ngobanci mereka du isam duras kampil du kam teluna penganten. Amplop deh baik. Ya mereka sada-sada ya, amplop pula lebih, enggak usah amplop. Enggak. Iya, sentabi dengan Muhammad membantu kam singalo lumas, serikut ras singalo perninin cikan. Enda mama silih impal rah kami kula lebendu guna nahkan karena pengalon. Ibas ndungi pradatan karena turang du silih ndu berukaro ras ginting mergana rikut ras sembiring. Ibas sadenda kalimbu kami senang meriahlah ukur ndu guna ngalo kunca segalah na ibas dungi peradatan karena impal kami berukaro rikut rasubuyak kami ginting ras sembiring enda serasi sekula iya sehat-sehat panjang umur murah rezekina sehat-sehat kita kerina makana pengarapan kami manbandu meriah ukur ndu ngalo kenca mancing golok ngobanci sekan kami kalimbubu kami ya alokan sekan ngo kari tanggangi kalimbubu maka lepaskan ya ada yang ngo tanggangi kalimbubu ngobanci lepaskan iya ibas adenda kam krina kalimbubu kami kam singalo lumas perdinin cikan
Gundari tendur 12 tabas panggung dukari kamar 12 guna mereka toto pasu nandangi ipal kami rasanya sumia kamenda. Bas panggung du saja kari. Iya bujur mama silih ngobanci salami. Kokap kita kerina ngobanci salami. Mik nugo oh. Go ngobanci salami ayo. Radu salami. Selesai. Ayo radu salami ayo ngat ayo salami mama ta salami. Ngobanci salami kerina. Ya, emen bandu kam anak beru kami karena kan pengalon nandangi kalimbu puang engkau soban kami bujur. Ya, bujur kalimbu kami. Ya impal. Jakam da impal. Telu kuta. Pengulu Namo Cengke, pengulu Bangun Mulia, Seri Nembah, Danari, oh Bangun Mulia mah, engkau telu. Jadi dah kam pengantin baru tapi stok lama mau begitu. Jadi jenda kami penghulu, 2 kami jenda ngesahkan karena perjabundu, karena peradatan kita kalak karo. Jadi kami tergelar riah ukur berusur bakti ras Siman Bandu Ardinus Ginting, G Ginting, Ardianus G Ginting. Berikutnya Mariani berusur bakti ras Pangihuten Ginting. Sesi ketelu Riana berusur bakti ras Immanuel Sembiring Meliala. Ya, jadi dah kam teluna pengantin daing go silaksanakan acara demi acara. MK pertama dai karena kita segameten. Jadi yang belaskan kami kerina gelarna MC bertanggung jawab pas Prajabundu karena kalak karo. Berikutnya karena pengalon daing go siserahkan kerina man biak singalo kalimbubu kerina harus ikut kami uang saksi penggolokan kami. Jadi enda suka karena ngesahkan karena Prajabundu. Artinya dakam kita kalak karo secara kalak karo kam go resmi karena peradatan kita kalak karo. Jadi harapan kami karena kam ini sahkan karena peradatan du maka pancilah pelajari lebih lanjut pelajaran atau ada kalak karo. Pertama dakam kita kalak karo Muhammad man kalimbubu ini. Kedua metengat man sedina sembuya. Ketelu metami man anak baru. Berikutnya teto kami man bandu teluna dakam kencang gokam disahkan peradatan du. Untuk berikutnya Damena Jabundu. Sege tutus tendur jabu dan tanda induk rina kare-kade belang terem ras simpal karjekindu. Jadi dah kam kena sie enda hari Rabu tanggal 16 bulan 4 jam 11 lah, jam 11. Iya, jadi karena Prajabundu teluna karena adat go sah katakan kami. Bujur. Tambahin dulu. Ya. Jadi tolong tagangin dulu Bedi. Jadi jendal berikan kami karena penukur cangkul. Karena kita bahas kalak karo jape pai kam ringan akam ikutin dulu karena peraturan daerah handus tempat. Baik kambah kelurahan atau kambah desa. Jadi enda berikan kami 20.000 kam sekala pagi tambahin dulu karena penukur cangkul. Ikut kam gotong royong, ikuti aturan silit bas desa andu masing-masing. Esa jakap kami bujuras mejuah-juah kita kerina. Selamat. Selamat ya. Selamat. Selamat. Ya, KKP begitu. Ena kurang ya amak mantayang-tayangan du ama ena bergeh
gelah bergah bagi perjabundu serasi sekolah kam gelah sehat kam jagina lampu anggo jagena jage kudin rikut rasi isina nyari ku dah telah nagin jage enda rabo tendap tualah lebih ya tualah lebih apa lebih iya jagenda manuk iya selanjutnya perabot rumah tangga. Ini tambah-tambah hikena pagi. Iya, enggo. Jadi luah pribadi, ya. Luah persalahan lebih, ya.
Iya, bujur mapadu kam kerina kalibu kami kurang. Iya, ijenda menaken cama surbakti mereka nama begay. Nah kan kai gelar nalinda. Enda sendah lanai berbunga benih. Karena engkau meneli jumpa tua. Berusur waktu enda telu naras. Ginting mergana bagai pesemiri mergana. Jadi judulnya Ngelegi Perembah. Karo mergana batang nasur bakti Bapang nandai buru ginting Erkusik Mari kujenda kamkrin Bagi Senina sembuya masuk Bagi sora Tede hati kunindu Bapak
Mergana. Nandai Bro Ginting. Senina Semboyang masuk. Ya, apa ikam silang sukut karo mergana batang nasur bakti. Nanti Bro Ginting. Senina sembuyak sepemberen, separiban seperentokor. Masuk lagi kam karo mergana batang nasur bakti. Ya, ijendang gorende anak do. Ijendang lagi perembah. Ibas berngenda ersada arita. Sahkan karena sura-sura ya. Habis. Ya, singalokan bere-bere. Ginting mergana. Mari Ginting mergana. Senina semboyang. Bagai kalian si pedemui para sana. Masuk. Lambar malam peranginangin, masuk. Cikan-cikan. Berkempun, masuk. Anak beru karo mergana. Ubur-ubur ikan lele. Nande bakti nande karo. Masuk le. Masuk. Ya, sakendu karena bunga benih ngelegi perembah nina bagaya.
Areka masuk ya, Areka masuk. Areka masuk. Nah, geser pakai nggak? Areka masuk, Are. Ya, Arekam terus kam kari mutar ya. Salamin du kari sukut ya. Ya. Mari anak bro. Ubur-ubur ikan lele. Nanti bakti masuk le, masuk. Si bas dapur. Sabar ya, sabar. Ya, silengana bro. Ya, si Bas dapur. Anak bro karo mergana. Mare. Ya, kuaka banak berung gomenda rampung. Gomenda ser-ser kucada buh naka. Ewe. Ya,
Berngeda telur ronde ya. Jadi ya. Nolih-nolih aku momo. Syukur. Ya. Kali bubu anak beru. Ganti lagu dah ku jantung hati. Cocok. Berukaro sirende. Kami bagi berukaro sendah. Nande kabupaten berkuasa ya. Cocok. Nande kabupaten. Ya, sukut. Nolih-nolih ya. Jelema segala melumbar. Simpar ciknya lo kena. Pulang kamar tatap. Kita ngobrik sebulan. Melalang kau setop. Woi, nande bakti. Woi. Meriah hukuruta sekendo. Bertawan du berciram du. Oh andiko semanis dah. Penekalaku sayangku adilaku ban Bandung mama itingku. Ciramin kena, adi ciram kena tambah manisna. Ciramin kena, bapak tilesku. Oh, anak sintua. Asik. Ciramin kena, adi ciram tambah manisna. Ciramin kena, berebat tingku. Oh, anak sintua. Senyumin kena, adi senyum kena tambah manisna. Senyumin kena, jantung hatiku. Oh, singkelengi kami. Iya, endah kuca. Sintua. Uwe, Iya, izin daran deka anak du ginting mergana. Eman bandu sukut, mabagay. Sukut ginting ya. Iya, sukut ginting mergana. Ginting tah kami panglima. Tertinggi, kalak melumbar. Ginting gitu loh. jalan berjalan jamin kiting jalin. Cari makan di karo. Oke. Kena rumah saja.
mergana Epeku tahankan bagian surang-surangku kelengi kena. Ya sukut ginting Gelar nape cari makan di karo asik. Alang-alang tuh dagingnya dia berkat pagi-pagi mulai tengah berni ulah curiga kam kangen ngenca ibas busuku diangkan karo arindrana. Ya kali bubusing alo lumas. Adilin kam je kali bubusing alo lumas. Kam karo mergana ras teman dusundalanan. Perninincikan. Bagi puang ni puang sing alo perkempun. Dahin si pagi Ya sing alo perninincikan. Puang ni puang sing alo perkempun. Kali bubusi pernemui. Bapak rasana bagai pentas empat berga. Ya, adi siangkan laba ciberat mabagi tarikan mergana. Hai sinahine udah laboku pilih gelah mahuli. Ya, ada yang ngulur kedungan bas karena kali buang. Resikap-sikap kemana peru ginting mergana. Anak peru. Mari anak bro. Go. Iya maju. Anak peru tua cekobaka. Pakai pesimitri. Cari makan di karo tinggalah tuh dagingnya. Bagas perpatnya. Dia berkat pagi-pagi mulai tengah berni ulah curiga kam kenca ibas busuku diangkan karo si mesrana diangkan karo lalit mesra Siti iya agi ku baba ulin cari dahin si pagi. Luar biasa Karina. Oi. Ya, lidah apendu, unda. Pinjam kisah apendu. Arnen teks lagu, awe, ha? Ada. Latah du lagu ada bolang Google.
Bang. Adi kamu tua yang golelet. Iya, iya. Andiko. Luar biasa. Iya, Eman Bandu Sukul Sembiring. Masuk. Sukul Sembiring. Senina Sembuya. Masuk. Iya, Kebraha. Bujur melalade. Ya, ulu mas. Berninin ciken-ciken perkempun. Lampas beli anak tae nanti karo Sakarina Surah-surana buah merga tomat Cina siswani gelas itu ate tangena cocok buah pagi isuan mari manuk niasu anak beru sangat mencari ulah kambang gerbang majua-jua nande karo iya malam matita buah pagi isuan meri manu niasu anak beru sangat mencari masuk udah ulah kambang gerbang senyum dong anak beru nande karo jarang-jarang begini anak beru jarang-jarang terjadi begini jarang-jarang enda menakin cai bas awal tahun enda ya anak beru teman meriah apa yang pilar dobah lara pilih silenga areda gua Go. Bujur melalade karo belukel kamu ukurku kan jadi nande kamu kemberah kamu jadi dehara murah telinda lampas beli anak tae nande karo sekerina surah-surana
Sangat pencari ulah kambang gerbang majua-jua dekaroku Buah pagenisuan Meri manusiasu sangat mencari ulah kambang gerbang Menjua-jua dekaroku Enam buatan Ya dia bang Apa yang dua bang